Obapa Abigail, Agnes Ejil, Patricia Entry, Cynthia Opon, Jennifer Opoku, Odeno Kwada, so Riley's Cuisine, of Akito, all the way from New York Bronx. Felicia, da Kuhai, TV no ma, and Yaya, Yesi and Rao, Subrantambia to one crying. Am I a service providers in any issue to Muguswa, Omoye Jumawa, Mofanche, Lion Rock, or the big gaps, Sarah Ponsa said she. And so Ewaha, and a fee, a rabbina phobia. Yedam was a papa, said TV no, at Yatomu, and so many Jinemu, Mompi, Yefusia. Casey Boatsen Nana Ekrian so ejinemo Nana Hima Hermina woman of faith I all the way from Accra Kobe Jones and a fe Adjoa Adepa and so a woman Mesa Champo and na woman of faith for me mayor mon krama ya diama ye ho adwiri yen ye wo project akese mi nu ayeje e bi ni techimai project ayebeko August 23rd nti ye guso ayeye ho totoye. And then me may yak come home and crying for Okodie in the deal omenim ama ometumia resisika as at me by no ma resi 34,000 and chi and crying for or so nyami shramo na wo nyami awie or ye juma woman of faith you know or no so unshiramu nyina entretre mashimu na de mu ye edeboa ministry say ye be chima and ye project kese ba ko no so it's on the pipeline June 5th and then also ye be wi no ni nyina ma ye ho adwuma ene enkran for momom nsema mo ho momom nsema mo ho momom nsema mo ho na kumase fo no enkran fo ne ba na kumase fo na fe ne ye keke ona mse ayeka mene mo ne te ha mo antimi anye na abrampa no krada ho a afe na ne ye o de abeto so opem sana na ne ye ni edisika akọ eji omunso ani abre na abrofo nso ne na ma se hon keka hon abrofo mu ya platform mi si omunso de eba me be me hese central region 40 na central 4 ye yesen na mse boy esi anye ye na alaba of the central region 4 ni say ni aye ndi em so mba akọ kekumase 4 no ho na de be si anya si enti an crying my idea na me shamubo nyame ya duma next year conference ya de ba kra na me se mo betimi a host me eti nyame shamu pa akumase fo nyina adwane o awomro se adwane Angela adwane Dina adwane omo ma no odi kumase nyina adwane atete agude engrafo ne show ma konfo chese na brompa we started this kind of 20,000 ube hu anom de update for fraba ube hu anom dia en omu mia kumase fo no do ma hyensuom en omu ye ajeto na abrampa achim wodas ensem no ye da so ginam se nyame ayado magana mampani wa ma omo se DCO ye se friend owura brakukusi mi hu ne picture no ya brant ye kra nice mind owura brakukusi ya you say Brim Central ya mo capital town ni achim da mi kuro mu pi wona se wa be ya ban kracha wa be si wo manem me mo akwaba na said ye wo ya brant ye no keka ho na wo ma mi no nua no ma no mu gu nsuom ya wo dan ye si nsuo tata wo pata nsuo ba bi empata na esi wo mo so e buru wo mo no papa jedwuman na fati wanim na ye ne etim frame mu ye bod dawuro no ye be bodin ne aka wo ye papa ye be ka wo ye bone so a ye ntimi sikwa wie enkomisin na ma me fonte na dwo ensuom ene awiam wo se ade ye dokota frempo amanso atim kotokuma ahene na na pia wo de sie ni o wa hini ni ametonko na me ka sei me se wa nyado na na committee no aya wo te ye no je paper no na hemu asem na ya mama mi fo ni kwadwane mu otom wo wura bra kukusi a wa baba krachi me ma pia o ya juma abrampa odadwa Malady asem wo Malady me se niam we Malady beto dwase ya na me ho yira me eya na ye die ne nipa bi pe wasase so a
unti unkwansa nipa waje teams ye ja soto yi nyina de mawa wo be ne den unkwan de na de gumu mesi amanyose maladi ameboa ye o ameboa yen omu ba be di akonya no so de omu pe no de ye musi ye nia na matete ye tax nya za na moka eti ye dwanya na maye ni ya ma se ebusi o se do maye ma ye wie monche maye ma mem no omu nkom ni yantimi atena zo matima atena se nyina che ensuo buom na me de me yan se maladi ba bi omu titi ke betwa fom so ansa na empanifo asori se ama anye yie eyenye ni se ansa na yeye ye besre DCE awaba DCE ana MC wadaroma doctor omahene usu utie empanifo ntie no mo na mane na mampani dada ekufo do abetwa enhomam se yetimi kɔ ekotenam ye adwuma die nesi kwan eye die nko a na amahene wadaroma committee no frɛ wo mu report kro no di ne hem na nwanse no ne yenyi free show adie ne yaji ni wiase a ye nipa kakra bi na edidie na bebre esusa suto yi ubekom nipa mako pebe num anadu eti na akwa koduru ba bi aduro no na no so de eno so de ensi me radio kakra bi antentra ko organize demonstration ye ne no omu di besi ani ho die besi suto ne de omu nche ne ne tene ya na ma me fa ne tene wiam ne nsuom ade nko a na me de me yanse maladi me se Ghana no ekura nipa kakra bi na asam ntowa ana hu ne se nipa ono ka on se koduru se suto ne ye be che no obi anya bie no emparifo do mu sa to so omu palisenses 10 no ono so achama no fa ase ne yire ne mprafo ye besre wo mu de dan mu mfanto obi ani de wo mbia mo register no eya ni din ni photo tazo no mu mfra no megene de so se gale kura no beto wo ma wo ma no beto ni gale ye besre wo mu esa na ya mim ani atiri modin atem da eye market malady me da be na be ko demonstration no Debi ya pesi e ko hansa se owura bra kokusi abai yen kono ba krachi ye hwede obeye ni yen kono ho me pene no ma omu a se TV ni media e ka odanfo am wo hwe me mo fa bra kokusi no mama me omu ko Facebook na mu ko check any YouTube na mu fa na number send ye pesi e ni ko hia se dia first na ye nim na fa de nyame ayadom ye hunu mu amanyofo se ye hunu moto e ko betse ya na mu fum ni nyina no se ye hunu ye man ni nkoye se biem maladi sa ne ko bra bidure na kaje tia na no akoye ntokwa we ye mani nsibiem maladi maji ama me ho asem we se me nu nyina na eko me da sipi case number 1 ma brenya akọ why complainants eyi no free by asenua kumase na wadi ayasabia bi enenam na eno de ye de te kakransa kopim se chena ye bebo anan na yakopie mu ho na de ebesie no chena ba ye de ayasabia ni din aba abetudwa kwa odinko me mama abranma uba mi show yeso ame wa bible Quran abi focus ya snap kasa prekubodua opede ye mama koyan sori o me praise him hallelujah emmo peja kosore na bodin ye me me bodin ye me abrenya abro no ma mi kura bible sa asem wa me kai no kura turodo mi ni turo Pentecost nyame bo me order me asembe na aba asem aba ne se me baba ya no mema nsia oba ba ko woni me ma me pe so me ma me wo mema nsia kwa na ma aba ya ena me ba no me ni ne wa asem ya onu oku na so baba ya ba ko pe asem no wodi no enti me ba no wa wo me yensa abayiwa wo mo ani eye na sha de to so nine na wanyem le ta ma pa ho e doctor na wo ko no ade bia wa no wo ko enti wo ko doctor ya wada enti wo ko e na doctor ka che ne se ade achi fiada on samra na ta na pa ho na wo twimi ni enti wo me se e bia e be no operation e so no ho ba bia nya ne ya enti wo ko no ka che ne ante mpa che wo ne be to so sen na wo ko woni ni
and 9 na ya ni nyina ye no operation ono ana ewo oh fine ka say enti waka saa no say anti me nko jam na tab na pa ho de ebi ya be operation na me ne no call enti ekodu anopa be ye nunu na ya wada yawa efia la de bete me menda okay brada na ye to aba no enti ekoye no na yakoto nurse for ma ye bi wo na omo de na wo no klata do omo de na wo no klata no mu hwe mu no say doctor na wase bra wo ni ha o na me say sa na tie dia me yenko na ba ko no oh obebo no mi no aba nti ye ntwe no me ba say na sa na tie dia ye ntra o na ye ntwe no preko nti me ni kura ko asifom akoma mponti dwuma kotoba yere aba bi di wonyare awon kan no nti ye ben doctor ni aba ya no e ma na dura no pa no nsiata abodi edohie na num na me was adai enti ya kakra no nwotwe e no san ba ko hie na num na bibi enye no enti e bo dumienu e no san ba ko hie na no doctor ne ma e no san antafi na wo ya mbasa basa nurse ni aba wa ro no aba ya no was ne wo ya me basa basa na me ka che nurse ni say me ban sa ne wo ya basa basa e no say be check the pressure it was check no say the pressure and so ya kama e no say do na me ma me na ma wo ya basa basa say ma buru san no ya me mre and I'm saying, Mammy, sanity, dear friend, doctor, no, say, 1 milano, friend, mammy, was my friend and me, and I'm saying, you, my dear mammy, for you, my friend, one cast, you go in with patients, the doctor in here. Was so trained, now my Korean now one another. I know not beer and song into a bell. Now, my balance, something baby answering me, was so bell, I know not beer and song. It's quite snail, was sad, a doctor, no, a boy be a donk on the fan, the doctor was me, Banamano, a bema, and will bow. It was about one much as a doctor in it. Now, me by the doctor wouldn't say, Papa, me pacho, God, I'm many nurses, no, we had him married. It is sanity, dear, Koyan operation, mammy. Was anyone into them by and balance? You mean to not buy, I say. Nipper, one I can't say, Madame Maba. Me, we are mamma's going operation. I was so quiet. Now, soon quiet from you, my dear man for the plata, mammy. Now, me find call Uncastle. Or say, God, say, I know be as was say. And my answer, I know be as so dear, what bell. And I'm sick of anyway. And we will have them on a coffee and see be seen as to say, I didn't see be seen and so. It was this no me putting me in commerce. And the doctor, Miss Doctor, so also when your operation, I still say, baby, I could be a maid watching. You may buy them from my uncle, was a bell. And I made a doctor who too fast or coy. And to acquire coins to stay free, I have better I had again as I'm a banner. Knock off a penny, be up. Ewurade fan and chip and you be what was what the woman banner to, no me banner say, me what pan here. Now, your bad doctor, I will me and say, young wire 2 pennies sada. Was I know been about 1 penny side day? Was a mere wall, no, what done me banner to. Me banner down my bed, you say, no, what done if I say what the penny and I want. Madame, some better now, hey, if you embarrass my committee, me home let me free with me. Say, can I be a message as to local brand? Let you be all your and we will dim the class in nearby. Or buy, say, I feel me band your oil, woman from some baby at the Kaya Babys was when you say. When your man from one casting, you could be no precious, as I'm someone you know, would you be back on? Woman war, mission I want to know. So me touching your 2 points. Nurse for and one more child who was here, Nipamias. One more child who was here. Sequence and the balance of blood, them will be, who robbers and Timothy. Well, we not the banner of Shania Moon, or who look at castle, I say, let me 3 million back on one stem here. So to the cabin will dim the cabin, or banner a cranny who look at say, not performance. A cranny shoe. A cranny swell. We have operation, I was a million operation, just some of the alcohol much. Yaku let me say, I cran will woo you. I cran a pray. Was a minion. I know woo you say a penny. Yakaka wins the winner. Yak warm by a hole. Doctor phone. A deep about Muffy. I'm bomb city. Omobile, no catcher, I say. We're winning son on Betchy. I now, dear, no more, a year is trying it. And just our doctors for you know. And to a woman, you know, I was when you operation. And a pan you run. Oma higher pa, yes, idea. Ka a mass and to a woman pie, and two some over can't ye. One better very well. Was say, Omo by a horse. Now will be able to woman couldn't feel what you am. Only mean to mention. One bar, some bear pan on Becca. Almost a young one, I'm to Luciano. One say, Omo Betchy. Nah, as me Baba, who call what Tressica say, could be you chow. And your patapatana, so you know, say, would you back on say, this way, as some way by 80. Some boy, Diacola, Kibenya.
I am from so to move fire money say enti ye be frɛ abroche ndi adwuma wura no won adwuma also ye mekuma esa won ye private hospital okay okay ebo baba wo di anti nya botre na wo chena ye be ko ho na de be sie nya si enti wo ye no wo se wo mo ko no mo se ade be ye ne ho amamre bi wo bia no ye nka nkyere wo mo ene ye ka kyere wo mo se ye de efiri kokofo anyimfie ye ni amamre bia ye de ye enti wo mo de wo mo be ye bia no wo mo nye eye ndi wo ma ama wo ma nsi ase wo ma nye nti bi hwe edin se mekuma no wa buru kyere no ko be fra me kura ka kyere se bi ekuma abi je ye nua no ye ba no invitation ni bi wai fanto so na ewe photo no ni photo ura yi for ma oni ye agudi antre ante ko say abi Victoria J 33 hey na di obe kwa na sifu ya pimpam tade 1 yard enne soso ye pa enne niam asese ya so enne ye tie nnum ne ye chaate onse aleje drago fa na ntwepa ne de akoku obi baba wo ne pania no wu eti ante say na da no esi koma wo ba taya wo do ba ko na wakohia se nkwanhia no firi mu kra de pia mi sumi baba akope se be ma de wa wo be ma nti se be wo sa me ma de so mo ja mo ko na me bi pia madam furu mi nua me bi pia no na ne ku wai okunu ya adwuma o manse ase wo bo ase asam de wo TV nti ya frɛ no kwa ba ma ko ya abodam ena ja ya wo wa yin me se ma ko ma be frɛ me akura ne me di nkomo se wagya nkola me nsa wo de nya bibi kura me ni ato se me nua be ma yire no ka ma kura nkura kura nye 10 series bi kura no mo fa to aduane kura ni me ko ma so me na ni ente ne nka wa kuma na hospital ne ndia na che hospital ni wura no kura mo ne ye kama me ko ma no me nua be ma me ni firi papa ko ena ne yire na me nua be ma na ono baby a doctor say wu no abi na wo ye ne yire ne te ekọ nkan wo ko ye te ya so wu enti doctor ko aka ya busu abrampa ye be hye no ensem wo me ne ye free aso me nua ba makoma na enti me anfrɛ me anchia me mpoda enti wo musie ne da bai ye sie no ban say bo so me na wotwe me enu mu oni ne bani nyina ne bani akra no no so no e den de no 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 wọ́n sún nyina wo wu ni ye ni mu ye nyina no ye yi no a ye ko o mo ko ye o mo de ko ye se ko pa ni mo say me bari wu no nwotwe na akura ni su wu 11 e ga sa akura no mo ko yi ya ko mo be yi akura ni wu ko so say ya na ba fo o mo say ni wo oba ni wu time be 8:30 8:35 kran wu 10:30 na kura na preti ko ka so nyi sa maame no na ema na hode na maame no so ne ho mete no ti maame ni wu no to akra ni so je emu oni beri nyina ewu ye fu ni ko yi eti antide na mpese ye bo amo se ye me pesa mo ye ma me an se wagya me nkola wo mo so mpa bibi ma nkola no ene me a obata me wo na me so me fa hwe me hu bi na anya sa antwa yie se de wo kan ye sa na sam no tia mpala ba bo ko awrade adidi ntwa kontompo nya me muta na udura senua bra betransi udura senua mantin entra ha na trans unua ba no na chi ai nua ba bra empache frozen na say dey na see okay safed food day me nya na say me no me radio dwuma bi no countries are radio okay na that day no ya break your grant na me name madwuma ba nam baby na mo mi frame say sana na frame say or doctors for this umbra no me dey on me wona ne time dey up home ti be no operation ti me da ne man nche wono ne dey ti Friday dey me nti anya dey man Saturday no me do fi na me say ma be fi dey me to do konya dey embre omo ti me da ho prepare kwa me take bath kwa me dey ntu ne ke dey eko nti me kodu ho no me man me nsa na dey eko ti kodu na say Mr. na embre
uso ni mu a was ura me honam ye memre nti mo to de ma no kwa no ontimi ye dey enyi mo to bisa se me afia obi o ba wo de e ti na ma na duro ma na ye mere sa cause an energy ben what be sa nam sha atade white nti bisa me afia atade be na hye me was black anti wo yo no de sa akoso bi mu be ma fro to ozi anti ni wo kwo okọ nti ye na mama me ka je me se mama yi ma ade nya dey enko odko ankase nti na omo so wo ntimi no mi gina gate na no se na me hwede omo ye dey omo ye no ti ma mi ro am sante to omo so wo ye dey wo pie me suna wu so na se ha dwensa ti ma mi am sante mi so pie ma mi am se anti mi so pie eti the one Mr. Netim Femin ora ndi no kakwe as na ho na easy ti me Mr. Tumbu so sei na mi na bonti mi am dem sakwe no ka me wa kam do ne nsa mi se mi di shire jawo du ni jame enu am no ti mi sa doctor say dia na doctor one na doctor sa ba nwumre no mi sa doctor dia na ekum sister was mi nim dia eku no nam sa obi a wo na wo si nipa nya dai embra na enye dai o mi no operation no na so me wo no nim dia eku no ko say o yare kwa na IBJ fe lawyer ayi ma me why fe lawyer opon ana so lawyer obri yebo amaye na yenye emre mu asem se o yare kwa na wo ye doctor no be hu yare ye dai eku no ma mi hu yare ye dai eku no enti na na funu mi na mi tonti ma mi de wo su abonten o Mr. na funu kwesi na abasi IBJ fe lawyer amaye obri yebo a na funu kwesi na abasi enti mi ma mi nyo ba kutu am ke dai e ba no be ka se papa me bandi wawu but akra no e ma na funu ye dai du akra mi pai no ka je se on pai no ha na obe pa che mo kire man enti anwumran ma de ya na awe ho ne se mi sadi wu ye no ka ya ebusa fe ne wo se ngba ade be dai e beto mo ma no se ngba be mo ko to ye wo da moto bi ma ofin shit asai nchensen e wo hospital na chi sei enter friend ni nyanam ho na mo de ntuma bi chi Mr. Asasi chi de ti mo chi nan na mo de bi bu ni muzi oba penfo bi fa na mo ko to wo ajede chi ye na e ko hwe se me yoda no ti me nwa baba ko se wo nko ko hu ye no tu hwe ko ye wu na se mo de reason be na wo se mo di nipa no ko to da moto ma mama busofo na nya dai amehwe hu na which means bibi wa akiri mo ye na akiri na wo mo anye postmortem bia nka mo asema nkire mo okay the thing say postmortem no de ya anye adenti mo kire man no mama de ntama ya anye ne say de come police for de come police for no me am dey sem ne de come police for because me na for ya police for me na for pa no ti de come mo no ono mo ka sa asem na na ya ma mo kire man this kind dey edi kan ya kra no na me say no ade no onyem oso ni musa na ne honam ne say woro oso ni mu a na Mr. honam ne woro ka won zem na da onu wawu adi sen onwe but pan to say ade no mo de wona no na hye pan ni adi wo na fo so ni mu ana no na mo te honam no oh that na come me phone my change me phone no se na wa nka me ni mu ni kire o mo da mo kire wo no me video ba ma change me phone no oso musa na ha na yere woro ti policeman mo ne call hospital no mo twa anu asem nyina wie na mo ne call hospital mo ne ekudi hospital senka mo miye wura inside oni mo nyina kodi nkomo no mo mi nua ba akotena bonta mo ne doctors fun kodi nkomo inside police fun doctors fun kodi nkomo inside ne yeta bontin to we na see o makodi nkomo yenko the circle police for back no ne see adi nka say ye ba yen kan say to ma say do makọ hospital won ti yen fa 1000 dey police phone ye see adi ni be ya no mo so dey na me ka say no o ka mo dey na mo phone ma bo ayafu me sa ku twata na fridge case o se mi twa so me twa so ti me de me ma me asem na wo kan ye wo be 2 weeks time ma say ne doctors for now enu na me pigeon ba o mo se dey e frɛ say omo ba di kwa me committee omo to me na mo say no omo ba na asem so muntim nya dey e ma no be hwe di ewum na ya amamre bi e dey ewum sade yi obi ba wo no owu a wo mo na ya amamre di tutuye bi e da ho bia na nya dey yenka hospital no mo hyehyɛ no obi kwa wo no owu a o mo na mo ya amamre that one they I don't know but obodi omo bi nanti ye kamino ba ko de ni bufu so no me dey aha be ko na me ka say no me ba banyi ka say ye ntwa so na omo ba na hu de o me dey mbeka ti ye no mo keda na me ka say omo kwa ba in 3 days am say I return back to Ifie ho mama me we did 4 months ni if some back no me twe me from omo fa ko ne da some kwa ba so na ma fa so asie nua no si ye dey me from omo fa ko ne da it be me ma me say me no me mfa mlan hye me nsem but the moment ya me meet me abemo mo ho a kire mo de meet me da mo ho a dey a kire mo because we go mistake ti see ya o maka say ne ye kun unu ewu won so be ha ye nti me mfa mlan hye me nsem it that the be na me mama doctor penny message say
the so yes any abede Ebeye. Also very prime say why any media me kasa asem no. Media menti ase ni say se bibie ni mu a sanyo wo sister nkwa na wako Mama adenti na mu kofie e ko busa mamre ene hyehye ho na chese ma hu se ade bi antwaye wo mo ma fam when you the first time Mr. Nkwa na ewu ho me say you should menye boy adwumem Mr. went to Mr. Count 5 me in hospital but I was making because before come Mr. Kwa wu ye no I'm saying the follow 2 years obi say ewu ho ma me nya sa confirmation no ani nyina apemfo and because my woman be kwa work say every year bia ani pa dey apemfo hospital ese bibi wa chire abusuafo nyame ya doma kina na brampa ene abije be ko hospital ho enu ti na ye di hospital ni di te no na omo koba na fe ye hospital kro no a chire ne ya hwe so omo so won chire mu bia because menti ase so bia be wo no wawu a wo ko ede won fie a wo koma hyeden e ko busa ho amamre e ho no kakra no wanya lawyer na ya lawyer nso me kire de mra no beka e de a kire fi because me de menti ase o menti ase kura no me de ba ko ya no kan se enipa ne wuwe no ye de ha ya wo de ye be femu aba kan se ma ehu hia but ye enipa ne wuwe na wo se mo ba no ye ba ho a masa ko fa police for betwa wo che se ye ba ho ba yididi hospital se mo ko fa police for betwa hospital wo che se ye ba ho abe ha monti no police for betwa hospital nja me ma me ne ko ko ma me ko na police for egu hospital wo che wo hia na se mo mini ye se ye ba na sa be yidida mo be haye obi baba say what me ko ba there are some Mr. Kama me we say me ora me de ntimi madwi me ko hwe me ba ne ma me no kan ti to me hase u to me so ana wo nurse ni ba no so akọ pane no wo na ka che me woni na madwuma ono so da so oh me nurse ni ba ne de me o ma che me na me se me mfi no cause name na be dey e be so because me no say me obi a me mefi hello na pike you shoe ha na come IBG na senka wo hwe de odi free we no ya anfa na pike ye no ha kama my lady. Hello lawyer. My lady. Good afternoon. Good afternoon, my lady. Me pacho IBG brief you kakra wasem ayedie ho. Me pacho ai. Emra no sesen. But I want to hear a briefing from you, from your legal opinion. Okay, Emra ni asem no nie. Ma minister ne baba de etoso nan a okowuni. In fact na awo nkan na ne time na pa ho. E no ne maame nyina call sa said hospital ho. To omo call ye no, nurse ni omo koto no ne fa ne folder no so. Doctor na wo hwe ono kura woni ho. E no se okay, maame ne ba no ko krom koto aduane ba bedi because na awo nkan no. E no se nurse ni ma lady na duro baako mienu miensa still awo ne nkan no. Na maame ne se o ka kire omo se sa na tie dia munyini mame na me fa ne nko ba bi e wo soro cause e duru dindimu a e ho na meko na me fa ne nko omo si da bi e na doctor ne baaye maame ne confront na o so nde nye operation ni ti no baaye na nurse fo ne se na wo de na no abie 7 cm wo times bi wo keka eti yenya no wo bewo e na maame ne se ohun se ne ba ne ye mmere no se aduro na omo de ma no na ma ne ho ye ne basabasa wo ye mmere wo mu ya ne se nurse ni asa akotwe pane e de ba e na maame ne se lady ni se wa wo ne ba fo ye ngo ne pane da nti wo ngo wo so be wo e na opia no e na wo de pane gina no ye so wo de pane wo ne de sister yi ne ho metse yensom team e na sister no wuye owu yi one ne ba ni nyina awu wo mu fia na hospital no management no e call ho say omo ba be chi omo no mama omo yakọ say no mabusa eye ne ho hyehye na me say na da obi abe wo ho no okowu a mu kwari fie kwachia no maame ni say wonim na me say die nti no omo be chia wo ono so say wonim ti sai ho na say ya ba be gina. Oh, okay, my lady. But I'll make sure I match with you for me. For panel, this is a champ for me.
producers. Actually, our time we told Majina baby not a level Kafra. First and foremost, Mammy no Mama post for instance. Sister ne maame ne yama police for nche no. Yes. Adai. Asana move this to my lady. The police CID they will come to the studio right away. Adai. They'll come there. On the basis it says and then afraid to be aiding and abetting. Aiding and abetting. Yes. And afraid to be vicarious liability. Ultimate responsibility rests on the leader. But for me kind of situation I understand. My minute edge or more edge or mujat one. There be a lawyer. Also, Mama, so move a jatwa. So move a chiawam. No, my bushom say, I'm a baina. And what was the swam? Your man said, I must say, one move a jatwa. And so be back hospital. No, be what? Not Obewa. Maybe that's a doctor in a chicken fee. That is wrong. Right? But first foremost, still let me take briefing from you. Now, the police and mommy who say, "Omo buy you say, Oma dia to me say, there was a negligence on the part of the nurse, and that results to the lawyer. Mammy say, Debbie, Omo buy so Omo be chiawom. No me busa say, Amamle bi wo ho ese so Omo ya. Eti e ho no na me ntiase. Eno no maame so ka say oni Amamle bi a Omo be ye. Eno Omo say ye ko beti ye nka. Eno ano no busumi nani. Omo nsi obiem. Afew from Omo fa. Na obechi nka e dia ho ntinka na o tie so. Asem no no. Ti ho na pese mbra no kwamu. Obi bewo. Na say complications around labor were free ma. Why do you have to go to the deceased family? And also by your report, they say, Nipa ne free. When they know, say, Oma apply wisdom in the discharge of their performance duty, and into the moment who will come a minute. Because, say, oh, you were Juma ye, and the Nipano complications name on what the free mudia. Only need as to damn a child per be and be nothing. And Timamina and report to my police CID. Almost all report to ye. Prosi for any so peta 1,000 and almost when you be at say, because some say, Panian not lawyer, ye did one at once in ano, who so let anyone and Honamoti at it. Eh, they should, among some my little about with the one that Buana police company for Swati. Now, among conduct investigation into what normal detected in injection corona what they want or not. A man, a baba wano, a call off our status say, Nipediana Essano. Because, say, medicine, but say, and only the cost the basis of the death, then that is a negligence on the part of the nurse. Right? And now, say in medicine, Monsuno. The nurse libet me up for a drody, a war will be a did doctor in a man to me so on the Sapanian. It is Abreno. That was the medical prescription a doctor advised the song for man. Because all my narrative, a just not Dr. Cranio. It's less than the dealing. Ni sure who knows to me, I shall say so one in Panier. And at a point, the patient refused to take some of the medicine. So, on a bar. Or no young one in Panino, whatever view. So they should call for that a particular. Now, lawyer, how many postmortem so and so? Or must see your body. Yes, see, how many postmortem? Oh, my postmortem. The police here is okay. I'm about to phone. Okay. I'm about to phone. I postmortem. Yes, you're not. I'm the 4 months in it. And a body name called it. They'll just do a postmortem of it. What actually caused Owuno? If Owuno was caused by what do you call the negligence of the medical staff, then they can be charged. All right? Anything else? So, with the patient to call hospital, not yeshana. I was say a drobia a better man in Pia. I didn't want to know. I catch it for one thing. Munje, Namongo go branch, and that is an work show. You drag go a drone. Make a month push.
Tabi yakura you see a 2 kwa man no ko hwe ye ho yare kwa no bro mi kwa be dro ma ye you go to check. We ma me say wo ba no na duro no watwe kura no. E watwe. Egu syringe mu a pani esia ne de tia no a wono have already battery odi besi na ku no. Mama chi dro no e wo patient. Dabi watwe free baby against the profession of their ethics. Because per medical ethics no ade pe dey ka oni paduane bia you have to be informed unless someone getting ejuma. So what do you need to make? That catch ni or patient no ne hu nipa ne say injection when you dey be wono na dey tie dey wono no a hu nsese ni say le be no ama nipa na je tu and some what me am admin that we say medications ama nipa na anything obi call hospital for the patient ni afro wo doctor it is a woman nipa ni hu dia wo ye na mo de mo pen shaft ye ehwe nipa na. If anything happens, you'll be held responsible. Yeah, the doctor, a lawyer, or China me boy, back hospital. Now you have to first go to police CID. Me, I could see on side enough, you are taken from there. Then they conduct investigation. A question over to body, no. Yeah, that's it. Without Lawyer, your boy, and I had seen in Kano, or boy, papa, you do me dear family, some. Hey! Hey, adding you. Bra, pachotada, betransi. Hey, Obia wobe wo. No mo kekana wo ho. Chese mayo ani bi nurse for mayo anto nurse for no a ya tito entade nurse atade 2 years ya pempama so ye pa no a ye nenam ho no me say e bi predodo me ko hospital bi baabi e wo adweso kwan so baabi aba we di kri yes ye ba twimi moja me hu ye na police ni sa chi setirem ade a chi me ko ba na me ante sere wanya ado eye jina nchena fu from me nipa wo from be na brampa di ge yi pre hospital chese wotimu se adwuma wura nkasa semre woman a wo hospital ho ufa be sham oh there be da Mr. Rossiana King George na barabase ama yo ejaki yankoi so kabi mini aba ensem bi say no eto da bia ne mu owrem kakra because such a hospital no dia yami ya wo mu pa ni say King George we are mra ontwe or ontwe aduro no nanimu ani ba bi a onko chichire body no etoye ase a kire say obi a wawuo ye chichire ne nsa ne ne nan obatan ma ye ka se munzu munhu ade a ya pa na de me pesa me kan se abedu hayi nko ade nyame ebe hye ne ho anunyam na no kre bia ba bi eda no me ma mponte e ho ya me mfichire pa me pese o kira me ne abrampa ai ene Mr. Ajaki di akire mai ai because chrono eye mi kro because the hospital did to just say adwuma na gu e so pese ye mu hwehwemu asa enti nyame ya adomo a ba bibiara no kre no no meka won ho ne akwakope na maame ade ba ko a mi di ya wo kakra won ho ni se wo ye baatan se postmortem mo anhwe ami anye ansa ne yesie ma me office no o de e ha nchirechire mu de me pesa me kan se nyabutre de me pesa me kan se ewom ya de asai abrabo no nye na nko a e kina de mai sisi e bai wo na wo brewu e na wo san hwe se e ye wakuma hospital ono de wakum ba no ana afa no so a wo ba no afiru nsa no se papa na wo ye no anti entwa yi na nkense se wodi wani to e se makuma
say eye boja wan asem o ba kro o ba kro ene wa hwe nyame na ai wadom no agya ba enye nyame na wa gya wa na wo betiti we ya wa hu da benda wonso wa ho den yesai enti mini aba mesrew ho de antwa yie ena tu o ba ba ma no nso no obi a asa media man so media person as a media person no watumi atena wo ya ba wu ya nye promote him ya nya reason ehu han mo atwa so dabi ante mame ho no de nyabotre obesan be kasa wa obesan be kasa enti me offer ase no ono nso anya ade because 4 months ni ye kasa ye go ezum sa body na said the lawyer kan ya ai eno oni ma asem ya beba wan hwe ya kura che se na kura be ho be ya odin e de kan bi baba be to so ne nkora no enti munzu mu mistake kakra mfunsu de kakra mo ye no owuo ho asem de ye nkasa me offer ase minua me yire o eye ba akopɛ say bia no ti na wo ma doctor fo be chia wo no fi so mo ya busuafo sewa efa na sa asem ye ka no so waku me ba na hospital ben kra na aye saada me mu hwehwe sa report no ma me say unipo na be wo hospital enti no esese ye kwatia enhye ya mo be for den e de enhye ye awon say mini aba yi ka kira o say aha ye wo bible ye wo abibi focusua ye wo Quran ye wo wenu wo kire say wo ye Pentecost ni mami asole no kopa enti asole fo no nso no enti mi anyira wachi anya bibia e wo me office wo hu na no de say bia sister no nkwa sole ni bi wahu ono so ko Church of Pentecost e na enti wo mu nyina nya akukuduro e kan wo no tom da King George na say we de abusua mu asem ya sore ndi ombe ya nso ombe ba abesi na wo na wo ba so wawu na kwan na mo fo iso fa so wuye no enye kwa papa ye bu say se ni kukura eduma mais eti nipa no ni ku enlighten wahu enti no mo no nso akana no atom ajam kolaba emiensa 4 months ni me e ho de hame se 4 months pa de me wo fa se ani mi nuaba antwa yie kura me fa nsha sole for say o ma kan bi me de hyemoa mo nso ka ho because say makuma hospital enzo what o no wa hwere wa de o yo wakuma no pa no se 4 months wa mfrɛ o da na on frɛ o da no se diem bio na wo pɛ fine nyame adom o de aba fikisi mu ha okwan bia me nua bai ne ifia ha busua no emenye hu pɛpɛ ye e wo sa asem no ye bɛyɛ na this is the time wa ese se we ro ho bɔ mpa ye pa why na akire no me wo fa asen de offline me ne no bɛkasa erade nhira won ya da so ejaki o chenya me boa wo be boa ye ntoraje ade be ko hospital ho no o ka ho rovan transis medu na ye nsam ye ma me mem se no wasem bi opeso oka na na abrampa ne Mr. Champion fewi na asem we no anye ta me nte ase be de oba tan ko wusa wo no bi dia na no de no tan so asem yi bi nya bi ni ye nkola so ba bi adi la so yo so ma me be chia wo no atiefo ene me de wadru na ba yo me de mama so de aba abrampa yere ne so me de de aba nti anu fie de ahisa kakwan an koma ne mpene yo sabre Dr. Grofer Atras meet dupe yiwasum ne eba betie nipadua no ho asem enne enkomo aye bedi ni fa ye nua ma menstrual disorders de enti a o mens ho ana lock na ma de enti a eba a woti yawo de enti a eba na wo bonsa no eno ho asem ne ye beka no ede ti se o tie me radio no so afa number no sa na ahwe me TV ni so a fa phone no twa be fra TV no ukọ pharmacy a wa ambre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Grofan ye mojaduru a aba oman mu na obi a obanum grofan bia wa adanse wodi fa ho obi obanum grofan bia wa adanse asoronko a wodi fa ho obi se na meni su breme menum grofan mojaduru no ende ne nyina ahwete first me nanti duru ha ne ha na makoma na ebo mi periperi
ena nyame adom menum go fine no bibia ye fine enkane no na me nsa ne me na ye titiriti menum go fine magedro no ena me ntibie first me wo ha no maposo asa kronfo ayabo no ena menum go fine magedro no ena ni nyina akọ misisi yare ena menum go fine magedro no me ntibie enkane ne duro na duro na me ntimi nda nyame adom menum go fine magedro no ena me ntibie aduane si wona me ntimi ni ne manum ato ena nyame adom menum go fine magedro no bibia ye fine na mpompo bobo me na epai menum go fine magedro no ena bibia ahwete saa na medware wi anam de afin dwe me ho ena me ntibiem first nam nim sa atenka de na me nibi saa menum go fine magedro no aboa amatenka aba na de abetwam ene eye menstrual disorders yenua no ma ensabuo mu ehawo mu eno nti ato yedin Dr. Mensis obi obanum aduro bia wo adanse ye odifa saa aduro ho eno nti da bia ye ba ye kasa wo yoba me bia hwe o Mensis ye enye sa o Mensis nti awo betimi abo efise nyankopon bo oba no wodi wonkosua nyina agya okwan na aba asase wi so nti nya asase wi so na aba pe nkosua ade atoba ade ato de awo wodi nyina agya okwan na ade bae nkosua odi gya okwan eye 1 million unya 13 years no na aka 300,000 de chese mu 700 ase da bia egusu a ehye kopem se ubedru mpanyin fie so a ebeka se wanya menopause na chese asano no unu grow from agado no eboa siesie nipadua no ema nipadua no ye fine enkosua 300 di unya 13 years de ye kan ana unya 13 years na aka 300,000 no emu 300 ana 400 pe na obe release ana obeto asase we so eno na ode be faba eno na oye Mensis na ofa ya furu na o mpe na akonu maduro bi a eno aso na ode se no ti wan hwe yi a aduro bi betimi ase okosu ya nyina ama kosua abo unum go fama ya duro no a bibia be fine nyankopon ode nkosua we ka ho no wasan de hormones enso nkomiensa a friend estrogen na ma obaye nomenome progesterone follicle stimulating hormones sa hormones yi na ebeboa oba mu atu kosua na ehia be ma sperm aba abayeba na ehia be ma sperm ebeda awudie num na abahohoro awudie num na aba me afre Mensis ti sa hormones yi etimi ko high na etimi ba low emu bia na eba doctor for friend imbalance hormones wan hwe ya edo how kese bebro unum go fama gedo no eboa siesie oba wawudiem ama bibia e fine a doctor for yen hwemu se ahu se yeyi ema edubia si wa emu nsia wo menstrual disorders sa emansin ba kunya de obenya ba de otoso fibroid ba beto de yam ba ku benya miscarriages ba ku benya menstrual pain o ma ne pain ne kro be transfer de ama ne baba nti mebia so no go fama gedo no se be ye be siesie oni paduanum na siesie wa wodie num ama oni paduan ay fine menstrual disorders ne omu ahodo bebri timba be boboso na wo mu ba akokora watrumika ko hwe go fama gedo no ansa na dabone na ba oba bi wo ho a wo hyase abu ne nsa aduane edi aduane wontimi ni bi nanum ato the friend ice cream period hwe go fama gedo no ye o the friend amenorrhea emfie du no oba nya ne Mensis emfie num no oba nto pad yare ye o the friend premenstrual syndrome aka na wotwe enenum ama ne Mensis na ba no saa oba be bo ne nsa no saa kopem se Mensis no ba efise moja na eba no emu ayedu esan be yi ato clot onu grow from agado no eboa siesie ni padua no ema oni padua no ay fine yo de friend metrorrhagia e ma no friend tot bosumi ne so a na awotwenum eneba na atwa obi de na awotwe obi ye ne Mensis na awotwe no yenu na awotwe miyenu enye papa bosumi ne so a na awotwenum wanya kra nye nenum an masa num grow from agado no na ensiesie wawodie no ema bibia enye fine obi de ba esom ko ba ko panu awie obi so de ba painful menstruation when na wadwuma ma won timi ma adwuma o hyedem ofefe ni na kokomo opo onum grow from agado no bebo asiesie oni padua no ama oni padua no ay fine menorrhagia ono so de ne mma eba so a entwa bosome no oba guso ye ne Mensis bosome mienu no oba guso ye ne Mensis misra onum grow from agado no serebe ya bebo ama oni padua no ye fine your dear friend anidane no endometriosis wa wodi ne ho ate ti wo ye o Mensis no na sign na chikogu tubes no etokosua tuma na asai woni be mada sperm doma na nso asai sa ya we nti wan hwe kura wotimi ne be ma nhia wo ye obi a ote sa ngo fama gedro no na wodi padua enye fine da bia e ba etu enu ama no mfu mu a mo yusu contraceptives e de bom ho ban no
mesrawo ya ben doctor family planning na ye na mo ben hospital doctor midwife no chere so we na ni o moja befa wan hwe ya obewie na o menses na mma ebi okra so etibisi wa wo nkwan wo bi a wo sa problem no a nim go fine ka ho be ya bibia be fine ba bi eto adro bia obenya go fine magedro ni bi ato se de ye ka no ye adro dry di koko na aye no ye di koko ani nuane robi a friend design to xylem na afra ye go fine magedro no aye magedro soronko ti se wo ho na so wani so briw nim go fine magedro no wo ye adwuma wo awia so wo ye adwuma wo gya ho nim go fine magedro no wo ho na wakoma ebo periperi nim fa magedro no unsa no nan na ayo titiriti nim fa magedro no oba ana bema obia timinu madro no udanya ne wia no pa na honam nyina ya wo ya nim fa magedro no bibia be kama to ase twetwem sisi yare nim a ne nyina ya fine edura na dwena ontimi na yare saa na aduane siwo na ontimi ne dia wanum ato nim fa magedro no yenua ma menstrual disorders hu dawro ne yebo no ene atwam uyo ba nsabo mu hawo no go find twam o mesis ba ya infections bia ni ho empompon ebo na epai abisra no go fa magedro no saa na odware wie na de afi dwe hu anu go fa magedro no saa na uyo ba ana be ma na so ya de efe na tenka woni bia abisra no go fa magedro no na bibia anya fine ba bia to adro bia say pharmacy herba drugstores ubenya go fa magedro no bia to wo Asante region ha ko misi herba wo mrom Angelos Wumrum, Danny Heba Wumrum, Apidank Wumrum, Colinac Outstown, Taus Heba or Blazaroka, Ubenya Biato, Tinatek, Sofo Lai, Pure Live or Buaka, Baby, I mean, Bossina, Baby Obenya Biatu, Nemopeba Quatu out on the pharmacy, drugstore beer, Ubenya Biato, have me was for Pole, Ja pharmacy was for him fear, Saskeba or Patasi Blockhouse, and then so Patasi were yellow and orange were Mukum. Costa Pharmacy or Pampaso, PFA Pharmacy or Tafoni Road, up 1,000 cuttings are Ubenya. Baby a ton Rubia Ubeyabi. One crime memoir, Miss Rocco, Kanshi Drug Lane, Case Walk Heba, Tinatet, Nanabuache, Angel, Repash, Ubenya Gufa, Magadroni Biato. Ua Samayako, Ekus Pharmacy, House of Drug, Widama, Ubenya Gufa, Magadroni Biato, Koforidria, Gaussen Pharmacy, Ubenya Gufa, Magadrono, in Coco Hillside. Ana Isaac Drugstore ubenyabi Sunyai Kapeba Mose ana Green Light ubenya grofa magedro no Tachimai abibido depo wa himfie opposite wo brekuma Dr. Clement ubenyabi Takwari Pristia owasa abibido fie Bogoso Unique Heba ubenya grofa magedro no Takrade AA Mensa ubenya grofa magedro no Crisis the answer ono so wo old aponche krakra e wo Takrade ubenyabi Elibo odalo grofa ho Kekos Buachi ansa ana pena ubenyabi Mankasim therefore El Social Station ubenyabi Winiba Busarade Heba wa obroni ana 1,000 pharmacy Tamale PK Gombila baby a ton dro say pharmacy drugstore over the counters ya kasa so wakasa enama eton dro no wo hia ka na no atobi ti se wo ho na so wani so briw wo ya adwuma wa wiaso no go famagedro no wakoman ebo periperi una tika kre bi no agina ngo fama yedro no unsa no nan aye otitiriti de ya kire wa ne sesra de bone aye cholesterol awura ni padua no ngo fama yedro no ensa titiriti no memfa kasa ananse wo de sha ananse obegya no de pressure ni stroke ni gya kwan waposo nyina ye wo ya wadura ne go fine saa ne dura na duna wontimi na emoja wa adwene no kofom ngo fama yedro no se de be ya adwene so benya moja adwene na nya ade a so beda aduane siwo na wontimi ne dia yare yenua ma menstrual disorders eno ne abo ho da wura kire mo se obia no go fama gadro no infections wo so a misra no go fama gadro no se de be ya infections be firi mu empompo bobo wa onu go fama gadro no a omoja na no yeden se de be ya aboa bia ntimi ntram onu go fama gadro no eboa udware wie na odi afi eso dwi hu a saa na tie yare no go fama gadro no wo yo ba ana bema na so di atenka wo ni bia no go fama gadro no eye mojadro soronko a ye di koko ene ye dro friend zanjo xylem aye na ni kasema wo go fam mo se ye onuani no bi wo friend anti aging properties wonu go fam mojadro no a e ma mo abrewa e ma won twentwem emre bia de otia na otie anti aging nti emre bia e ma wo fresh saa na anti oxidants wo go fam mo e boa yi yarwa ana normal enye mfiri ni padua no se de be ya ni padua be fine ba bia to adro bia se de me kan obenya bi
saa mogyaduro yi yɛ wɔ adeɛ fɛ no calcium ne collagen ɛwom yɛ vitamin B12 vitamin B6 folate ɛboa ma mogya no yɛ den wonum go fa mogyaduro no a bibia bɛyɛ fine baabi ɛtɔ aduro biara wobɛnya bi atɔ sɛ yɛ pharmacy herbal drugstore wobɛnya go fa no bi atɔ emire ni ti the number no 024 59 65 32 0244 59 65 32 no num grow farm agedro no if you say grow fine makes you grow fine papa bi ene ye beda me ho adwodwen odi bi aba ekonomu a ni ada be sole na hoden no ye dwuma Dr. Grow Fine no ene ye jai o swag tu e bia ba bia ka kire kuma asem chia no ana me say market doctor ma oh me be transi me say champo tonton asem we say pa the of mama arehu na asem ba ko ne say obi a ya wo ye nurse wo wo tumi akopi mu baabi sa doctor ya wo ma sister no eko hospital no doctor no oni ho enti what right and na sa nurse ni we say wo wa esese ono no kwatwe na ntwe pan eteki friends eniema ewo ono anipem na when I instructed no ese all receive sister no kra okọ ye doctor ni wono enti ese wo twe no doctor premier ni so ba ya wo se mi de nyum tina me ba ye na friend na ase ne say nyum tina me ba ye ase aton sister na ma wo ase ya ton no ama wo mo no yi nani no ba na mo no mo anu okọ ma mi so sebi o em say wo mre kakra na mi ma go so ife ya me tia say dia ka me so pa I tell you nyisi me mtia na me dwuma num fi se me ko hospital bi doctor ya obi film we film no tro drama doctor I don't need that medicine manyi refer me to friends gynecologist bi na me nko when you refer me had to just that you were right because you dey ho and now say ntia wo mu ko fie no na ji so mu say wo a very big mistake now so mu ko fie no wo hu be ma excuse me to say this wo hu be ma wo say busha na mre ebusha na mre enti no busumi na ni wo mu nsie woda yanka yenko bobusua bi mu ade na nka fa nko twe ye manso na nko be hu emema ne ma busumi won ma no kura de chai me emema so mami wo be hu say girl no why mistake and say be do no de tin ga tima so ba ko ni enu ni ensa wo me pa me se me hu na wo denchi me ese na wo denchi aduane na de twem se fi waje pa wo ye beifo to be frank adwuma mu bia teacher fo ya me ye teacher ni nurse fo o me ye nurse fo lawyer fo ni judges fo adwuma bia waga na bia no ye mu bia beifo enti etimi je contract I tell you teacher ni betimi ayama obi be je school wo hu ade akura ada sempa na mekan enu ntin wo mu be mu na wo mu hu se busha na emrenti no ya me frɛ wo ena ye se wo mu piu ko machi na Sompa say ade na ye ni ebusha be kasa wo mu nta wontima doctor for na police for kasa come bo wura dem ono mo timi nya me hwe because I have my rights what you say na matsa wonten be makatache te chaw media man na wo tsa wonten na ye do se kan edwa na kan se di benti be me ni munya for ya to say wonu mu kura dua wo di pia wo kan ya sam cause wo wonu munya no ma ye do se kan edwa na kan ena nchen ye postmortem ya de bia ye hia papa ye ko school ye biology apuncheni ko edwa no pra wa mo wo ma me ni apuncheni ekunya me wo apuncheni mu na ye de hye ne kan penseni nipa na wo peman so bia twempa sem aka e de na wo tia so what first say where is your evidence I say ade we say na ye no ntim evidence ni akata we say no nya so asa to tin say yakoto banchi wo akura bi ase ene yakọ damp no be my god adenti na da bu shia no nti se bio be ma no yo wa no ba na ya owo man so no onya ka chi ni owura wo susu be du hu ya pa me ma se ni wo hu wo yi ni kame franche no ese wo so ji machi
nanka ye nyina nkasa no ya first ya fight man so no the authorities no ma yo yanka wo metimi aboa no sedimenti asem ya be ya mesem so wo so say ya gari ya me ba de bet mi hu no hwa awose ya egumie yedase aden so for me tinya me kan say one nim ye say mami asem kwa ya o ka say first say wo pesket na hwa ko de e for what oba niku e wo abroya wo ko no wo ko chese kwa po no wo belete wo tu anything I hospital no what is for what as I say we see one now akra no ne license born nurse ni doctor no nyina one license bo one na for some compensate of I nani abre aden so na brampa bremwe na de yake kakro na na be ka kwa so for me my lady beda CP nyamishira my lady me say yete ye man yi mu nipa ewududo na ekwa ya sabia my lady me pepe nipa ni mfede dodo na ye nurse fo ne doctor fo bi o manyu madwuma yi ene ekum sa nipa we nyina obi o hanka ne nkwa eda so de kura no aduro bi e de koma no nom ama ne won ka ate asefo my lady na yensa ma nipa bi so ntiase ansa na meko masem so amako my lady ye ma nipa ntiase sa protocol no my lady ene eku ye nkrofo eku ye no my lady me papa ya le me mo hospital ni di obi a wo yanya stroke ni de ne ba hospital eye ku office ko ayi so no motime de panye ni nsu asi ne nsa na ye no so sama ye ko ene no so adwodwo onsem hunu ene samfo ane binum di we zemani hunu bi se ya aka nei no kamemiama no se maami ne ba no fo masem nko ebi se ba ye no matena hono mama ye sie funu na wie no maladi ye mani pantiase doctors ne nurses ne bi maladi ye mo montiase se ewiase ye di nipa jaw se hwene ya bia na se uye nyame wo sa nipa no so nipa ni nyame no ebi se abra wo ba ne nkwa nyina ekura wo obewu obenyanko ekura wo maladi ye ma meyi ntiase nurse fo no minim kwa mfa so a o mfa nurse fo mo mbe ya adwuma maladi ubeko hospital pa wani abre kasa nurse ni ho na ensem hunu anu odi kire wo sem hunu anu odi kire wo maladi na answer na so na ne moyere kopem ha na tali tietie se nyade wo hwe wani no watie wumbo nurse ni okwo sapa ni o maladi the dross da ho maladi the dross te ho ete ho boy okwa ni mo ne dross na gu hei for is nothing the juma pen maladi mesi nurse ni a wawo maami bapanie akuno no maladi metima kate ni play ebise sanzensem we say no maladi entimi kobasa akra ne ba no onyare ye ntwaso ye nyai ntina ye di akire na mesi die besi maladi efise panie no wo no enna akuma kra no maami di adanse abrantie di adanse na maladi memi no tie na so ma maduro na duro mami hu adukro me hu aso atete Robert Ntum emiesu mo obi hu nom maladi nye kum na apemekome enye kum na apemekome nurse fo bi munya madwuma yie aba mukum nipa bi kra na nkada so de tiase adurance so de mano na mo de amano doctors ibi maladi ebi samwonwunan ebi kro beba no anum bia bi te so wantewe no wa be nipa no kro yare hwese doctor mu a maladi wa ba beduru wo se nyo ba ni ntina me bai wa brand folder wo number na wo so udi na wo so maladi media search na so ye be ko na de wo mbia be ka etimi nkasa bebre na koye me kasa akosa me se nurse fo no so mu sia ye wo mu sia ye free kine ko o mbe hunu de ewom maladi ye mom ye bwem nsa adwuma no o mu na kunkum enipa no bebre ni doctors ni bi ye dase me som dase maladi nra na me ba ipokua ede ma me say abrantie bi wo asokoro mampon a friend Richmond one wodro fo ni de bre me eda na si bebre Richmond ba bi a wo bi a wo ma me dase wajuju pa edi on sami papa na wo sami maladi o kai photo bi natane eche ni bro no de na nye do we na do drop ba ko ni wa nyade mense na Richmond ye wa yade okore mampo maladi bre mu ana me coscat we scout for time na me was scat no we go there isi si wa betia mirishia miss ni ana mo mirishia all the way em try
eti Ghana for mo ma me bra na me ko milishia enie ya grace ya me do adwuma me kodi milishia me photo ni na me de kira mansansa mo ma me mako me di milishia pe enya asem ketua na enya asem ketua dictionary and cavalry dictionary be ye de kakra sata mo ma me na me milishia ni enya asem ketua asemu ante lawyer says e chiwo ne ne ya adwen o se de uji wo mu no ba cho lawyer ma anye wo mu o mu baaye no o mu baka kire yese ana fe o mu baka kire yese o mu ba ba chia yi ne wo ma hwe entoto ya e wo kwa ayi de time ye betoto ana me ba pen ni ba ko so ka kire yese ye de enya busua pen ni enti ya busua pen ni wo kokofu enti ubakwa wa munko kokofu na busua pen ka kire mse samu wa tutuye bia momla kokofu na momma ne ye metoto tutuye no na me se ya kure ni tutuye bia wa ele betoto mo ye mo betoto enti me kura mpo de na wa momba kan ko na me super enti nya de a me de me ye se me tie wo masem ti anye wo mo no so mo kwa aba enti nya de a ye ne age wo mo kura na fe nso na mo ka se ayi de ye nko ye ayi no on se kanete te wo kura sabio efunu we no ye fa kura mefie ekuro bi ho kura a wo ye sodo de binya sodo a wo ye atofuwo wa akwari so ye mo a wo enti we kura nyi ye kuro mu ni asemia ye firi kokofu ka sabi ye nsie no asemia wo kura ye ko stre wo hene no na kokofu hene be stress ye mfefu efunu no entwa kwai ema ho ema emfra ka emo ma enti wo stre wo ma ye nsie wo ya atofuwo a ka ye mfa mefie kura ba mefie so gina baby su wo ye mefie enti na ekoba ase ye ne saa no kanya saa dia kanya nya ne saa na nti mpacho ni kunu de na wakafa ho ado wo yire kan ba yi ho minimum po minimum ni yiri bia o na de na wakafa ade esi yi hospital ne ntitu ato ayi nyina no de wono no ene sei ensam pi ante Bible says solution asem do ye de wachi ma ho ye den maame wono na se wugu ahome kuku ye be ndey maame wono wo baaye no ye kura krata ye kura na wo krata no ye ho na ye kokoje no anso anka ho hwe wono so kura wo bakra ne ma ne bi wo behwe wo mo we die ni we santini po firi mampon ya sante mampo wono aye oba ho ade oye ne ho ade oye ne ho ade pa oye ne ho ade okukufu nyina ena wo entere ensem ntere wo mu ni nyina entere no a ono wa manse ntere no wayi nani afiri so mo no ye no aso odi ya wo ante unka so le koy na me ka se wono wasam de wonka we ntimi a me wo baata no ante o kire nyame bia odom for de do no obiye ye pono ye nyina be hia hospital enti ya kire hia mo ai na na brampa ne mu beba be hia ho why oni dada omu nyina eba be hia ho ya kutie firi wo mu wo de twan abrampa be ma mo date time no bibia why wo no de ye kom na se twa no eba ye mpre ho nkomo da tu de twan wo chena de besi why ade kodi o mba mu fie wo so mo beji sa amamle enkrata no be kire ma kire yense opi aba hospital okowu a o mu kodi fie ada na we mu fie no mo ba yo ma me meja kwai why Radin Shorten watching. Case number 2. Harrison Konoma complainant Mampong the same. One waban cradu Yampoma Sunai. Alice, I buy your Bible crowd be focus your snap. Casapra Kunibu Yapedi. But jump the Bible. Call you sorry. Pentecost. Praise the Lord. Hallelujah. Nene Pentecost or Penti Pedacosroy. Bodin me. But me, Alice and Grandma. You cry me Bible. You cry me Bible. That's someone making. That's some American. No cry through. Miniatro. Pentecost in Yameboame. Pentecost in Yameboa. Order. Mammy, I said, I have a die. Maybe I Joe, Nini. Master Mam de by 88 and your man's son, and yeah, and talk.
e de ye twema nso ye ni abre asam na ne se menu abe ma membra pani na wo ya adwuma e wo sunwa high court o retire obra me ba cho no ye den o high court o ya accountant okay na o yare di yare na chi no o se ne yere ne se on wale bi ti o ha na o de nsabre me ma me na me ma me se on de o ya abre wa wonye no sa de ko ndi me bra no ko me bra ne zo fra patrapa onu se santini ofiri kuma se apatrapa o ya santini na mo so me de ifo ya se ya sante fo ifiri mampo asante mampo enti me bra ko ho e na oba ne de nsa ne ma me bra na me bra so wonde wa je ne nsa ye ne ni asem enti me bra na koreta dia ya nse me bra no wo yare stroke wonde me nya no ho hwe bo so me bia so a na katia no ye hu mi sister pani so na ehwe no embenim fo amanim a me bra yare ande esi ye no no nya ne nyina na metimi aka eya ba cho mo we tv ni so eya hu mi tv wo bra yi ni me ba cho ane accountant o me ba cho ane ye ya die oba no bo so me so a na katua no wo so wagyae no onfa na katua ma ni ba wo hwe no no na se ni obra no de ne din yiri din ye next of king menim sana tie yenim etie no ano no enti me bra so ni ma ye mienu pe tie o yes a bibi no a ye bebu saw se woni ho a hwan ne ye mfema no e na sabi wo de twakoto no fu e na wo de ne yire edin akoye e na ese suro ko aba ache no no abeda mo so na mo ba ne to ebi nsabi aku e na wo ba ne so gi sika ne di eti wo bra wo de awade me ba jo so waja aware so waja aware na no ku so na aye mrama no ahyehye mrama no waja aware ya dia eti wo njo ni obedika obanu maduro enti ya duro ya ji so ne boarding stroke aduro ne boarding oba nso waja aware ne maye mienu ya dia kwato abusia na abusia pani anim abusia pani so ofre oba na oma ya fe oba ya wo masai mienu oba ne be ma oba nso kra wo ya nurse ni ya fie ya donipa ya hye me akwasa me akra no be ko school no kra no na me bra ho odin wo fom me boa na 30 million 30 hosika ama na de ma no e de no start nursing training ya ne mo ni asem kra na peto ni ya aka o tra ma ono asi ni fie me pa cha o da bi boko manedi me ma mu re yi o wo sho yire a hwe abusia eya asem wo sho yire a sho wo fa ase bi na wo kwa wo beba wow yo me bra na ntiri mo nya de ante nyabotire wo bra ntiri mo nya de ese so ya de so oba yesu yi gisika yedi won kai cross papa yi obeba ndua twadura no what night the next of king eye na wa bo sesen akasa bro de be hai ana accountant esa wote court na woje ayi obenya problem wa adwuma no woje wei ye che oniema na wo de ma wo bai enam ne niema ye de che wona so bai say de ana wo wi ne chi and wo wi a chi bu ne fa eh asante for me bi no sabi na sabi eku na nanu manimu na bia ni brade edi adia bibini toma plus o se dro papa o se hunua no odwane oye wo satanfo kokko jibi obo ano we ni nyina bekọ ama na free ho 0541337810 Bishop apemprande fie ni ho odi gu kom onsa na abrampa waso miensa o enya sem keto efe dodo ni na tinti silver ni gold ukwa 4 cities 2 cities ubenya bi 5 million ubenya bebri adisha market echi 0598585219 na ehonum na obuto tabita ya sabia soronko me pa cho de abrofudro eni abibidro ene kabo mi eti yade ni dwane ntententente enyina via ni nkyere ho me pa cho ye wo Cindy Junction ehon ye wo ahonjo da ban 0260196219 Qualitac Dental Clinic ye kwa akọhwe ye sen o senye ube fele ube polish amana ye fita ni nyina da okay chama jama ye de ni kyerem patasi e be Vegas no mo hwe ma 05385007
080-278-478. Exodus. Dro. Yeah, the dandelion. Young moringa capsules. No way you win. Pressure and diabetes. Nina be done. 05-444-7033. Ash foam for sewa wow. Young co. I'm a them. I come. Young co GB. Coaches in and Yansam Ketwa. Ye ash foam the frittete. Yen showroom be above remo. No co GB. Now so bear ash foam. Was feel it and know it. Young co GB. BB fabrics. Young co GB. Materials, no? 8,000 base. Na 4,000 base. Ye need 2,000 base. Ye pony ya. 18 per yard. Ye need a co GB. But on Saturday, your best selection. Near Copam. Toby na cotton. You also follow after commercial. Yeah, courses. 0552-799-750. Midima for say near my Doctor Time da so. It will be cabra to Yadia so. Also, one more Yadia. I don't just say 0500-727-215. Edusana. Or say Madansi ni. Kono show. Koji Nina da. Edusamala. A bit too married and a typhoid. Diabetes a daughter Tashina. A big call. I don't want to maintain me part show 05-00110115. Absa Ghana. Ye kwa jibisi. E mai mo fuma ni chirem. Accounts amount. Na kwa jibi. Wait ye wo ma besia. Amade ye adwuma. adwuma. 2 million Ghana cedis. Etimdranfo bi anim. Ye ko. Absa bi. E mai nyina. Na kwa jimu chirem. Mo fuma ni chirem. Dr. Solomon Kwabi. What the give us P capsule. Ye drum. E be mu waginem. Obe dendende. E be tu ko kwase. E man frem. Ni nyina be ko. Ofinum GC no. Any capsules ne tu enam saya de bia 0542222470. Madam, eti opra obetena fie di say. Me ba cho betena fie ache. Na yare na nkasa de mfanze be 1 year pa ni mo amwa de. Ne mra wo bai ni sika no na wan ne koji. Me ba cho onu ana je wone ne ma no. E na no mo koji bo so me na mo ma ne say. Minnim na council. Na de me yakora nza ne ba nurse ni no. Ya can't remember papa when you sika if it's a woodidi or no munuro. And the first canamara, your friend a bano, baby, Abusufiana, me batch me mammy fee. To a begin down crab quote, batch or 10 a day. Hey, and the ya catch on a ban say, or papa has gone to one first canana, me batch or same. Okay. Na yamfa and your papa no. Ye frɛ omo mfi ni ma no so kra omo ati omo ami asema petu so ya yaka papa na nhwe wo o hye wo omo ye nkola nhwe ma me no se o na hwe ne ma so ma me no pollute ya je enkra hwe ye na mo banyina betu o mo made bi be ya mu o ma me phobia de adwempone ehye nkola tirim ei wo ku a wawale wa wanya wo bone na wie ye ni sika wo gidi papa ne nya bi twedro no de ma me kese no kra wo papa wa hwe wo nurse wo so papa yi na to atwere border so eh me bra ma ye mi ni pe wo do ne ma endinka ne ma na me ma oba ne be ma enka ma me de be yo mo kan ne ma ne me pa cho de bi na kasa na kwa ho fa asenso me pa cho wo bo afie pa obo afie ene mu so mu se ne asem bi eni achi madam ba je ye kure mu na akatua no ye hia if is that hode na zigana ye tu ya na doso enti onu nurse ni yensere nso mfansi ka mehwe ne papa enye wo hye so papa hwe wahwe do na emu papa no ade kakra no a abaide ma no ye hia na ye de bia soso ne de ahwe papa no ye ne wo mu ni asem eno kwa ne hia ye okay mo asem nyina ana yensere wo so mefa papa no ko so mefa na mbeku no ye hia ti mo amba hwe mo ade ye behwe no mfa papa no ni sika no ene ye hia why are the pa so matumi agina sa piwa ka betrans abije mo nyana mo friend na oba no na ne ba nese no ya frɛ wo mu musa wo mu so papa no se bia wan wo mu so ne ato na twene a wo mu nka ne enso le mpom na me de asɛm na buru man ti asɛm ma ho den so eh wi asi oba fe yen koy mami area de ma yen chia ye tiefo ene ya hwefo panyina na ye mama kwaba enfamba piwak natural health yani ye di 3p garlic mixture du panom ye dia ba awiye mremu esaga na fo nyina da ya de me pacho ye duro no wokọ pharmacy anase herbal shop bia na wokoto a hyene so ma ye se ni nura ho no ye kokọ
ena fe garlic assemble no eda ho eto no agumo no ehye ho a ebepai enutu ko ne ma oboto a ehye ho empire ya kache ne say Piwak natural health yes enye ye die ni bia eye fake enunti 3p garlic mixture ho komo ena awie ye baba bebom doctor se wo gene ye ho nti ena wo de sa du pai e ma ne die yenim se garlic die eye droma pa yenim se de no aduane yenim faso die ene eniema yenya e wo garlic ne mo enunti ena doctor so gene Ghana fo ho a wo de garlic na nkasa ede munsuo ne bia chimu afra ede aye 3p garlic mixture du pai bi say nonom na moa na ensiesie ni padua no je number si na fra wo fra ebesi doc so straight na de wo ho bia wonso we bisana numbers no 0248 928824 0248 928824 and I say 020 000021 0201 000021 o yade no yade ben e na aju ni padua na boso enu nti wote empentin kwa ene de man komo ene ye ba bedi an e man no ene ene mo e ba besua de kakra ene doko se mi mebusa wo se uchima kromu ofichi kro oba etesen yenye nim se obo ade ebe o man no osiesie masonko enyi ni padua na nim kwa na ye na ye kama na emom onyankopon hye dama wo ba bia bra abosumi bia obabia eyetie kasa bra no a eyese bosome beso na se de obo ade sisiesie maye no bosome so a emoja fi no a ewo woni padua mu no efo wasesabe na atumi apia ba kama ewo se baboko ewo se ba wonte ye obebrebia pro so ewo se banso sisi so sana nyankopon eye no se emra na ekane no na echa sana ba ye bia bu ni sandel so se die abaya no onya frifie du de kopem dunsia no anu afrase na wo bu ne nsa kopem aso obekọ akwakodu menopause eno nti abaya bia wanya 10 years de kopem 16 years afri kokọ bia enkomo iwo enti na ye babediem na yenimsi enwa ma ne mu bi pempi no sabosome ne so na fichi kro no duru ho a ho na de nsem bebreba oba bi wo ho a wo kwa afikyira ne de no eba toto se de Ghana waterfo ato nsuom na edu ahomache na afa enu omabie no eba toto na etwa obi so de ba agyi no adane calendar adwuma wo muo wo nkwa adwuma es na afia ma ye de bi ne boso me aso ene ne date yesai ye de wada calendar ene ye show so adwuma ni nyina enye ohia 3p garlic mixture ye du pai bi ono no ma baboa ama won so bosomeso na akwa fichira ebeba jo ama bibia so aye kama obu ho ane de ne ba na akoyi ne nya de wanyinada ede aba ekobasa no ohunu amane na obufa so no obufumpa ni nyina akoto 3p garlic mixture edupai bi na wono mu a ebebo asiesi onipadua no ama bibia enso aye kama na obebusa se ede ekura na de sa niema hodo ya adwo ameka ho asem yi ede ba eniema miensa ene dimu a eya na ema akwa fichira wo mo ehunu amane de dikan no ede meno heigia no edi ne so na so nkyerase no eye kakra bi obi wo ho a wakwa afikyira sabe emoja na ebabro so ebabum mepacho enya saa no bode nyankopon hyehye maaye no wose emameye eno so eka ho bi afei aminowia eno so obi wo ha ne de no kura de ema kura wonu anyame mo ane mani nyinsan won fa afro ono so a onyini ntwa abrama no posi ebi ema ne so na so edu ne bosom yo ba bia hu ne moja nim no a ono sa wo ba ne de no ema ni nyina daka ho bi ene de menstrual disorder no ede eba ba konso ede oligomenorrhea obi so ho ani nipadua mu moja na kura se ebi mpo ni wona bosomi ni dura se de obo ade hyehye no so ba bia ade mra no ne de no so atumi aba eba so akete sanye mei ene keka bom ema ede menstrual disorder no etumi eba na den ene ye kofa sanye mei ye ka ho asem ede eba obi wo ho a ononom birth control pills de ya na de hye etete nkwada entamwo no ebia ye family planning ni nyina eka ho bi ene ma bosome oba bi ko afikyira eya na won hu enioma eje obi wo ho nso a onya wo wie pe na afa ne bra no atwa
emebio eno so etumi eka ho bi obi won so a se de obo ade esiesie ema no wono nko a ne ba mu ho no it is a fibroid bi aba beje ho agi akonwa atena so eno so betumi aka ho bi ene ma wafichi kono emaye eba na wote ya eba so a na eba enketenkete no afesuso bu ho asabi onyinsan a na asai miscarriage eno so etumi eka ho bi obi ho so a waye kese bone waye kese ama na buso eno na ye keka bom ekofa eba bekwa afichire na afei emaye eba so a ema kama bu ode eba kura na nke edi akire no enye asamketua na ekoba sei a ubehu se wo ho na sabe wa yase ho no eho ye wo yakakra afa obi die ye nachi na wachi ekwa usisi ho saa no na eja wo ja obi die dan na ni subiri obi wo kra de wo tumi didi da kampesa wa sori abone ho sompo akona dwuma so ontumi enye hwe afa na birimbirim ache no wa yese basa na ne dani nyina ne na wo twede nyina na sei obi wo ho a oba beye ebra no a afa obehu na yawo abagine ni padua na fa ebra ne no to aso eni twanso a na eyaw no enso eto aso obi ohon so obo se uchima na eba odie no ebobontoa tuntuntuntuntuntuntum na ebeba ni nyina enso eka ho obi onso na rashes ababagi ni padua no eni afa ni maye maba ni nyina eka ho bi ene keka bom ema menstrual disorder no etumi ba enunti na Piwak Natural Health yadwe wo ho the 3p garlic mixture the 3p garlic mixture 3p garlic mixture yadu pay yade abasa won so nonnom bi onoma ebeboa ama bibia nso etumi aye kama enye no nko obi wo ho a hypertension emojabroso agini ni padua no aboso osodia na wo bre obo brim oye de kakra bia na koma no ehwiri koso se ya ni nyina oto 3p garlic mixture yedu pai bi na wo no ma se medical aka cho no eye 100% natural eye garlic ene yakeka bom e de yedu wo so ya ye kanfo e de amon esanso eye immune booster onim se ni padua no nyankopon bo ye no e chese onu akasa ni padua no na sojafo a omubo ban eje ban ebia wo de no beka so ma do mo na ye eyemre no ma ye nunti ena ya de fu bia ka wo na etwa fa so na abo wato ho no koto 3p garlic mixture ye du pai bi ono no ma beboa ama sojafo no mo oni paduam no omo so eja brane obi wo ho a ne blood pressure no etimi ko so de bia me ka cho ko so a wo ba bewu ebeda fom timunso a wo ba bewu enti wo pedu pa ebeboa a wo regulate o blood level no a 3p garlic mixture 3p garlic mixture 3p garlic mixture du pano ena wono ma ebeboa ama wo moja no atumi edrefu sane yie apompe pompe yakọ baabi a wo se ko bia na bibia nso aye kama obi wo ho a wono so de no wo ya wo se ne nsa ene ne nan aye titiriti obi si aprosifo na ache no mepacho prosini yade ananse wonye prosini wa ba beche wonsa na onan yade saade no na esisi wontini no mu a entumi mamoja no endi afusa na ye no ntina atana sika krabia na onase atata obi de wo do sa wo mu a ase fufu a efunu no na ese atom se ya yade koto 3p garlic mixture yedu pai bi na nonom eba boaw ama titiriti ni nyina afi ho omoja no ebedi afusa na yakwa ba ama bibia so aye kama obi die eye kese bone oboni fe ne se obesity ye say die mrantia na memo no aba no mo so wo pesisifia wo mpacho enya mo mema ne kwa na mo pesisifia ye ma ne so ye pe memo mo 6 packs a mo sisi ye fia eno ti be ma no wafo ye kapu ye sade na aju ni padua na boso entina ba bi nkasa ye sikafuro ye ni bibia se sikafuro be ma wo sikafuro ye obotom enye wafu koto 3p garlic mixture du pani bi ono no ma beboa amasade boni bi ajo ni padua no aboso bia ebe twie pie ama won so waye kama oba wo shape ebe ba kama kase na ebi die gino manim eno mafunu nyina be twe ama won so bibia aye kama obi die eye asma entehyewa obi se no ma menua bi na ato ama no obi se ye wu ne de agya no mepa cho enya abonsam yade ena enya wu agyama eye de wo ho mefamu no ena mu asisie yade agye aboso eno nti ena wona tika kra bia na wo ho meto no mepa cho koto 3p garlic mixture du pani bi onoma ebeyi asma entehyewa no e de afi ho ama wo ho me ebesi so ebeye kama nso obi nso de okoda
so da se ni bia dama na hoto no na no pa eja wo sode a wakwa akoyi dwo so e bia gwe obi wo ho be sore mprensa obi die mprenan obi die emprenum eye wo dwo so twa no e na yade abam asisi eti num yedu pa ibi 3p garlic mixture e ba bo asiesie odwo so twa anim ama bibia ye kama okoda won so ubenya good sleep obeda na ho ama bibia nso aye kama e de amount me pa cho obi so de ya hoira odasani bia koda e wo se odwa no pa wo so de a wani mu te e wo se o mood no eye kama obi wo ho beda ba sori na tv na ni mu nya fe eti se Sompa tv a wo hwe yi ne de no eye hoira kokoda akete so wa muni abunkamwa na ade ache to ba sori na ne bu afu onani bre kosi obi so me pa cho e ma ne ntisa koto 3p garlic mixture du pani bi ono ma e be bo ma hoira ni nyina afri ho oda obeda kama obeso ya no pa na omudu ne hye na tumi abo ma ode no so aye kama emema no we so ekoma mo be ma bi wo ho asade kwabra ni bia da so de no pa tedua na nyankopɔ di tua manim no e wo se no e de di kan chia good morning say na dia ma wo obi wo ha ne de na nchia no ono kura siri tirase kura kopa de ya chia do yi ni musumpo na afi no me pa chaw koto 3p garlic mixture dro ni bi ono ma bema ebesiesie wuntinim entini betua ntini so ebebo so ama so de anopa utadua no etumi achia wo good morning said the medical ka chaw no ye dro no ukọ pharmacy ene herbal shop bia obenya bia to eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture ukọ enkran okanhia casework ubenya biato afeko fisam ene angel herbal so ubenya biato okwa shaimana eye ecos pharmacy ubenya yedwe biato ewo hotema community 5 little george so ewo ha ubenya 3p garlic mixture dre na won so wato anono madina so okwa health alert clinic ene post office no ene dia nimsha ubenya 3p garlic mixture dre ato afen so oba kumasia colinac herbal dani herbal christine herbal eho nyina ubenya dupai biato ho so yewo albert sam herbal takrade AA mensa koforidua yewo Gapson pharmacy wa yewo mumuni awe enterprise yene cathedral no ene di enimhwetamalen so wofakwajo herbal eben electromat no enti kwai ukọ pharmacy ni herbal shop eben obi anso a edi no eye 3p garlic mixture anso na be so no ginamba ni bio na fred doctor na wo ma wadwenkyerɛ emfa yedupai eho eye 0248928824 0248928824 and I say 0201 000021 0201 000021 mommy mami na did say me dey atwenya akọ abro no abro no manya akọ breki you yedase pacho mensu me da say young grace arafo ni sekula tuntum fefe say ya na ya de wonye wa na wo de wo ye meye ya de na ni e ya oye no ha wa na ni e dem wo ye wura ba so jije na obechira wo ade akitua bi wati wa foresi yedase oh yes me da se yo ante firisi akonwa mu ai nyawre chire kwasi asedi enti se ba wo ba ye nyina ne sei sister acho ze ba me ba ye nyina de me hwehwe ha ne se me bra bra no wadwuma no ne abusua ne nkitam de ye ne ye kama pa na ne yere nso sa ye no mu nia na ye den na eniema toto ajeje minim na ne retirement package de aba me pa acho minim ne bibia na mu busa na wontumi nkasa da bibisa na wonka papa nenka ne kasa so emayi obisa na kura wonka se ne ne ageta okwo na chese adwuma no ye yi na dia na me ba acho ye nyi na di onya problem problem ene de menti men kana hanum enti ene se ne ya man retirement package ya man bi okọ retire ti sikano we eno de e one wo ba ne ntam asem se no one wo ba ne nyaye ena mzo menua akatu ya de se ehun yare me de yanka akatu ya hun ya oba hima anya senya so oba hello mami ya mpomani la mpa town oh me ma he now yo ye friend wo hini ni ama kranche me ya duma Sompa TV so kumase na wiya me wa na ye mami bi e friend no Alice Nkonoma wose na kuma ne
Wade na sem bia bedai. O se na ekura nkwala awo mu de. E dan ya na kuma anu. Teacher ni wudi teacher jaye ada so. Te wo ye teacher. Enti wo se na wo wale ni nua be ma. Se de wo ka no. Nyame hira am nkoda mienu. Awade ni ho. Se papa na yare. Ebusua na ji wo ma de o mo hwe no. Ba papa ni sika wo je ne bosome. Ante omo se wo na wo je. Se papa ni beja bi atoduru anom. So obenya bi atoduane adi. Ye nhunu. Nia wo kan ye nka se no kure. Udi kan court anu kire se wadi bem. Nia pesi ebusa se papa ni sika no. Ehe na wo. Wada wo dom. Madam me pacho me ona sika samu nye na dia papa. Madam me pacho. Me also me na me di sika no. Sa na wakuma yi ka sika no papa ni sika. Wo se woni wo ma. Woni wo ma na eje. Madam me pacho. How the man ka kra ka ma fra me bana na fra ma asra ma ne fu ama me bana na me bana pa ne ya fra mu ma tie me bana no me pa cho e ti wo kun sika no nya wo na wo je madam me do nya me ka no ya fu sekan so enya me na me di me ti wa de na so kra madam ma nya nye na te se won ye ni ho na nya sika no wo ba pa e na efa madam me pa cho me si so ba na ma me ka kra me bana fu ase kama fresh ma asemi so ama na fere me bana na ba me bana basunya ha se sister na wo se si awo ahi na wo na ko watie fu wonu madam me kam ye mu se kan se papa no kwa me ni tia wade atikwa wan ko ba no kwa ma ni na ti da no kra na me ka ta me sika no wo he madam me ba cho me se kama me bana mra na me wo na wo ye wo yire wo na me busa ba se wo ba da wo ba no na eji sika na madam me pa cho da bi papa na bi ka de no me ba wa de ma no ma ko wa se mo ni ye sinya ha enti mi ta se me no pa na me boa na eti wo ku no me pa cha wo se wo ma ne nso sebe papa e wa ni nkura na bro wa hwe ne ma nkura no ni wo mo papa nso ensen na sebe ka kwala wo ye nurse ni kura de tika de wo papa de beto aduro so adi anom no eno so abo no sister eno so ya we se wo ma no mu fi papa no madam me say ana me ka to say me akwanya ta de ni fa so de me ban ho madam me say my operation me tell me you fit can say sister mpoma madam me srewo ye gina ye Christopher ye Ghana fo mo nyina mo ye santefo ma papa no enkwala na woni wo mo we ni papa no wan hwe enkwala no me pa to ba ko no osin ba no do ye na me say why na share wo mo papa no share wo ma na wan hwe ne ma oh yemi anu na ye tell wo mo me nkaso wan hwe ma yemi anu na se no wo jilo na me suma tibi na mo share ni ti papa no chese wo hwe ne ma me pa cha na friend yeti me pa cha mu mienu na mo je kura chese papa no hwe enye se ba akofo ne ko wo bi ya no maami e enti se si anu papa ya to atwene ne ye hye no na dura no aduane ano enti papa wo wo ne wa no mo be ko madam me pato akon ko me papa so wa me sister ka me friend na ma se no me pato sister nyabotre me pato nyabotre sika no what the command wine ne oba no so send ne papa sika what the kosi ho aso because abusia for the bisu ye bad wo be come be ko so obi su no so di ye the kosi wine so madam me de wani akwa nti se ye gaminum ti to ba ye kwan kwa se memra me ba ba no ye ton so nti mami ene me to safre o dajoada me pa cho eduada na ano tambe me to because unfoni ene oni ema nyina na oba ne mfoni nyina wo de abanya fe se ye de oba fo oma nurse ni ye de ne beto photo se ne papa hye nurse na papa se de papa picture eninam TV so okura poma awira wosem no wa ne ba nurse suku na o se papa no duro ye ntobi ma no ye me na duane ni wonwu no na nka wiase nyina ajeje amaye ebi so na o de sika ne ba na busua bone obi betina ho agye adi eti de ye pemu no kure yi madam we de me say ejuwada 10 o'clock wada woro ma mi hia wo anti ampoma wote menka me pa cho me te wonka dia me kan no te ana abo me pa cha producer no be kasa nyese ejuwada be san transem ne so
Me yes na di. Dokutai wo ya ade se. Eho no wo. Me pa cha o se wa mo ya de so a. Na nkyere se won sa. Ya de a wontumi nsa. Eye jimi. Adwaman. Eno de won sa. De aka nyina. Otu ase. Na de wantment ni twitwi. 0241244012. Let's start Ghana. Amuase o amuase. Yankase pad. Yakase yas. Extra long, heavy flow minty. 0302235295. 3A co capsules. Coco master no. Usisi. Yenko. Ayamutim. Yenko jibi. Ni nyina be free ho. Baby a ton edro. Coco master. 0546107107. Mami, anesika neba. Ena umuso ebi ekodi baby. Oyeni me ba jo sika. Because say enkola no e hye papa. Woboa. Ebe. Da be ne twa to am this kabai. Ebe 2 months ni. Na me sister friend no. Ya ko no fa. Wo friend nurse. Ana wo friend nurse ni. Ana ni ku wa ana ni ku Sunday 5,000. E de be me sister. 50 million. 500. 5 million. 5 million. Usumi mi ni. Emma just all kan bre. Hey. Omo veska ma. Ni nyina wie ye so. Me bra so ntini mo nya de ye so ye fie ti mo nya de. Yani mo ni asem. Yani mo ni asem. Ya fere o mo mfa. Hello, madam. Hello. Hello. Yes, madam. Yes, Hello. madam. Hello. I am a network. Any muswe gina bodwe se hwehwe ne baby e hu. Oh, dear Samuni. Hello, madam. I be jin so nfa ho so sanso no tete na mo ja so wi ni pe kure. Eh, dear Samuni. What tete na mo ja so wi obi ani. Crafon hu si se cha. Senior producer no. Eja ye. Ofa no. Yes, what be here? What say? What fasten ko ubika? Any say no so mo fra. Ofa kano kure papa. Yo, you know so. Ofa debura. Hello, madam. Hello. Hey, urade na nya. Any mu me hwa ma ye. Oh, ya bedumo. Adi anko. Enu beduma ajiro topala packet du e se o bag mi enti etiamu a wo wi a wo ba wi a wi nya sa be kofi no akada ban awuko Ediako krachi faboje send be hama ye ni ahometi abidi fair loss na so kram ye kire ade ye ka bibia ade chochocho di cheche e se ukra di nipa be ma otu ya no awai o mi ye kire ye kire De be senya sio. Ye! My lady. Ma euro na no den. Esura. Ye. Hello, madam. Hello, Wafa. Hello. Eja. Hello. Wafa ma he. Yeah, na to say. Ya wo ye se asama ya kan se wo mu bi kakraka. No kakra bi woni ebusa me de. Me pa cha wa kuntai ya wa yade yi. Wasi ya wa yade yi. Ne ma no ne hwemu ti sen, wa ba no so eno so ti sen. Ne nkrata asam no ne sika asam no ho. And the mentiment nka bebre na de wo mu no se. No ho na ma me no aba mo ho no. Auntie Monica. Utie. Eja me tie. Ano ne nua ba bi ba ho o me kuro ma patrapa. Na me wo papa ni mo kura wo ho. Ana wo mo de asem no batu ye ni. Na me oba no ya aye me ne ma me firi ba ko papa ba ko. So, nti wo ba ye no me busa wo no ma re ye no. Wo mo se di ka akoye busu apadin fi. Ana ka asa no wo ha. Eja baby a wo de ko no eye long ma yen ye ni bresa ne ye busa ne se wasi ni sika sem no uni mu bi enkrata sem uni mu dia venture se ma me ne ba ho ana oba ka ho asem dia ma me Monica no te won ana me busa ma wo fa ase
according to Mammy Monica, no 6 canoma. Maybe a name in the home. I may say, come off, I said, find a banner card and all what I'm in Fred Musano. I declare to all yes, or farm, I mean, or say the body in the phone, the dear. It's not just say, what's in the card in a one banner? Sana I want to Sana Mammy, the car, yes. Yashema. Losi yanko. I mean, you're the other heat and not the foul. Yeah, Fatuma Sonisham again. My lady. Achia. Teneno. Tenen kakra. Sanchebra. What are we? Yo. I mean, when you're Juma. Director say, draw your idea. Director say, a draw your idea. Na wama, come to the point to me, so na no, I cannot kunyum. Also, my money Juma. And I'm becoming so much now. I'm my money Juma. And now you're fancy what here for no chef in Lawson Herbal Center. A Buakwa Canaan, Kumase was Sante Mantemuha. And no miensa, and when himself Lawson delay man capsules, very mawo in few doing what 18 echo. Maybe I see whole quaint. Yadia ho, Yadia ne ho, bam bunty, power chop, Bema. For Lawson delay man, I drew, and yan on qua Lawson law care mixture, Bema, and all the billions you. Now the anum to pie Lawson delay man, no. Now so your bar, law can and quan abanum, no more summon so. Ayamudi. Lawson Herbal mixture, who in Tinimu, Rumo Jemu, Emma in Tinimu Daho, Emma Kuma, etumi eboye na emoje dia fo sane kan nipaduamu pani kwankyerɛ fo se ampa onro otonro nanso yen hwe adidie yie ɛno se mensrɛ me fa me santo mensayam na mensrɛ matiefo na hwefo se aduane ye die no na no CNN omo se sa ultra processed foods no every single bite ade wo be wada kamna enuane ani ho a ya fo so ye amanaba ne ye di no sa cheese no bega no pizza no edosun mesre ye bibifo ye ganafo banche haban ye de abomu o kwansu sa ahode wo mu kontomre odi bia di na san kra ni bisa ho etesen adeti ya to nyina gu na yade akese na edi ne panya mebu na be ye adwuma aboma ne pontuo no hypertension mo jabroso diabetes ye twebe se twebe nan e be wi ase kidney failure doctor for sremo opamachow munidie yente enchine ne esichire nuane so yente so yentenetene yapom ne yebenya ebido kroje efrem yenum be ne moban si ade akwan woni paduamu ne santi Lawson Herbal mixture ne yadro ne din boban amoni padua na si ade akwan yenhya ne nso yebedi di ye hono ye mre anwanu ya ne bia wodi ye sadena bia wo ye enamunu bia ma ne broso ntino mentwen yade hwe yade kwan hwe ne tu ase na hotome ne paduamu loka ne die awade be so na wade bedi ne be wie peya mesre wo emu ensa yade bia be kwa Lawson Lawson mixture ani adrone edin na menka ose be ma Lawson delay man die sebio yes oba e banti na kono bi da bi oba oho oba ni ho wa ware o onware onya kwansidie ode num bi ne bedi mo danse oto edro bi oba no the same opedo draw and eto oton a 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 999 what in chemu bia about Lawson Herbal products na me no nin komo enfa Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture dro ba ko a ejumadi ne se epeja hoden ne apomodin wo nipaduamu na empo yade so na aba malaria fever malaria ino bi yade kakra bia na malaria cheme
maybe what you know, I want to say in Guro, what don't run? Gutters, what drainy and now, what done to netting, what spell them one now, one share way, and still quiet there, they be a bear, yes, so near doing here, but buy money per dia, see someone to the ye, one thing to train them, none to my cow. I'm a malaria, what tested dia, a positive adrenadino, a Lawson herbal mixture. One catch on the sea, and it was you, typhoid fever, a tail, one munro. What bompanier, washing for them still much as also Satian, Etty. I dare son, not no quite a dear mamma says a typhoid, a junior, nedropa, and a Lawson herbal mixture, and Tommy and say, Numpe, no dimwa dance ye, Kai. That's why I can say, now say, when I take a crab beer, no what bread, now homemade tea. I dare son, oh John Sosa, Johnson tentum to a swap, wash your sugar, Miss Row, Cochet. Elsra, Lawson herbal mixture. What should BP? Systolic at a saying, diastolic at a saying, or pulse at the saying, Ecosro and Temper, Lawson herbal mixture. Nobody more dance here. 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 999. Now what the munche mu bia menka wo say Lawson delay man de mema nkwa na enom maka bema oye enyina ho adwuma empagya adwuma entrase adwuma enkoto nipa bransa na wonyawo nipa bransa na bema mentwen yade what you can yaka, what you answer, you why I did for the school for this idea, sir. No more banana tin a honka. Sabi Ugus and I watch him more on your bema. Go so a brown shim, nay be enkem, not on tea yow, will be doom kwame, not prostate cancer. Enlargement, they be your da, Lawson Delayman, Lawson Delayman, Lawson Delayman capsules and a drone a dean. What your pet Lawson Locke? Fairly owns you. Na fanom topai Lawson Delayman no emu na ase ebe in kind I mean kai will say baby a twadro bia kwena obodi nkwa de a on sabe ka say ope Dr. Lawson ne mema dro Lawson Delayman na ye de Lawson law care mixture and ennom no na ono mo ampa obedi mo danse anopa odide bia sima edunu machi itupai ni mienu na pe Lawson law care no na fa cup hwie cup no e ma yema disposable keto apa no obehwie cup ne ma now they are many and you are you marry the same thing the DVA. Sima edunu machi, itupa mienu, she loke na fanom na ho dino, emye paye, maybe a 12 robia, on sa eka dre bi ewaye ho, kumasen potimo de wanutia, yanko KNG herbal, apidang, misty, Freddy Mans, have missed some enko enko jibi, or take and potamo dia, Lord K Pharmacy, on sabekabi ho, yawa tonsua, a tonsu. YF Junction ebe Ramsey honano yanko Careflow Pharmacy our toast YF4 na yanko GB Asante Mampon yanko sewa shop 0248 619 999 0248 619 999 and a 0242 133 577 0242 133 577 kwada so yanko Lawson Enterprise obapa beki hododo biano na yanko je kai say emu na ase in kind and still ya ne moa ena enom my lady me da say yanso ya da se papa ya da sipi ni se champo ye bre kwasima baako because papa no so mama no ya to yen me da se pa na asem nya ne say pese bi tu a mema fo kakra bi wo ha sei sebe so mama uye foto ya mo de to so ya accountant mu na setrem teacher fo ya mo say ya katua e wo so enne teacher fo dodo no a ekwa pension okwo no ani fie enya classroom dan yen san to aso say you yen sin to aso self contained pa e na wo mu komo accountant ya say bia ya wo ya adwuma wo jisika pa ya che wade no ne ade e na no yi na ma ya hrepe say bi oba no e bedi wa na say wo ya boafo a
I want to a crew for a moment to see that. Was Simiran can channel can not back on my I could edit not of my message. I could say, Pension is so quiet. Would you lump some no we are? Busumi Bia, it was Sky at the mouth, and we have 4 beer ding and yet. Chese wu ne wanya emfie dodo bi ese wonya wo senator e na omano ekremu se ska no enti busumi esika no enya ne yire no na agie oni tumi busumi esika e wo bank nya ne yire no en agie enti wo go find out because tumi bi eni wo no say you ntime nye honestly cause your co pension ya che mu sanity abampasima ebre ko papa malady ye be ko se sie malady yentu eye enipa bi fo no hunu se de wi asete malady akamfo bi so bebenti ne yenkomu bi akamfo bi malady omo yaji entre ha so no be mate na yade ba musi yentimi nware bi malady no so kra ne firi he mami enkoma no odi kire office no papa ne yade ne start say pempen so na mami ka so ntimi nware bi mo enti sande we ne firi he edi ne se on wale fofra na sadie we ne firi he yes say papa yi so sifio so ansifio ne sika de nse se kodi baabi ye tie maame na se maame se chapo kan se mi se obi antimi ye tie maame no so se card no papa ne de ma ne ba no e wo mampo enti se no so obeba de aye twen no di empezi e be wuram na kodura chire ye dan se pi emema ye mobo papa ya semo ya edu se mredia na mema di de mbesa meka e de kire oba ni se Nyankopon ka sembi ono establish aware se wo a wo ye oba no se wo a wo ye be ma no wo obegu awale nanimu aseme bia ka Nyankopon no onfa wo ho nchewo enti onka se we ko ja aware enti oni odo kakra ne atenka kakra e ma papa no hwe papa ye wie ti papa wa nyo papa da enti wa nyo papa da wantua oba school visa wani wati anko wa ye eda won to aduane ma uni da yo wodi eye ye be sense so King George wa kira kwa telephone number mi telephone number bia no bi hia wa 0243 28 4017 me opankro no haya ne mo me ya chinkwa me no mbremu no kwase enra ena mi fi hobai okoi achima nyinasi jo ai edase abusuafo so mpare Nkomo de mo uye boaye adwuma ya appreciate you ye ba ne ye offer sitino can imagine share video so ye bedi bro nyam na ne ho dodo no nyame adom sese ne ho ato no wa ba adwuma enra o share videos come tino baby a wo bia wo maame me se awrade na Nyankopon hyiraw no ma de wo ye nyina ankoso de wo ye maye no eye ye fe na ye nije ho abusuafo edisi so Sompa Nkomo ochina e ya for fida enso ya je contract nti ye beba adwuma nyame nka mo different type of jiname betobi eboni ye fofo ya tete so ye say wo anchors kama bi wo Abyss Plaza femi che papa bi eda me kom she behwe bi femi bango papa bi eda me nsa she ya tete ni amana bibia wo Abyss shop bibia wo Abyss shop betobi cotton betobi koche eya fofo la fo ya tesu bla Adesia Market Abyss Plaza. Bye bye. So what about what your papa did na you want to say bema we. This is my secret. Give us pea capsules. Bema wa ho din ko from now on to me to my din one pem. Give us pea capsules. Obedu ase mama. Ono enemy lawyer. Ah, anti lawyer no na show bottom. Are you bro? They na pon me see ba betia mo a ese ni die. Bosano. No. Ni de na fi waka wo. E fa ni give us cold capsules. Say yes si ya re na wo so. Ko di wo ni pedwem woni na wo posa amaman antimi ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules a. Wo be ye free.
lawyer. Give us cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and then give us food. And men are what if you do what you do, Cronquan, Efa. Give us cold capsules. A painful a batter, one more menu for an inquadawin if you do me a nunca. Adi, oi. Honey, and about surprise. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. And no jack a sepan and neck. Could the brew. A yama money mema. A yoku ni Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my member brand. Na a yemme. Na. And you say I was to send me blabber we Sweetie, may you come on, mammy? I draw more. What does ye? I yet chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep? Yeah, I'm sorry. Oh, be it to me. I just have simple. One woman for that. And if you want your hello, me dey grow fine. One more to want to mini di. Wouldn't need tira. Ebasa na etra say. Yaria ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yaria no. Na enam say. Ahwani nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enoa na ni pedua no ede ekwatia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. Aye di koko aje. Emani pedua no nuane nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia to wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA aje edwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes. Feel confident. Stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got Yas confidence. I got Yes. We got Yas protection. I got Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yas protection. Ojo, let's say, oh, foul. Coco ni IMT, anyway, female strappings. Oh, this may not go view. Test view any capsules. So the mawa, say Coco, IMT, wifey menstrual pains, and estimate. Namisi and say wifey yare, or choir sabia, and no missy when ya malaria. Me call ya no mammy malame, me buy an and ben malame say wifey. And you don't know crown what to see, say, me cry when yamekwa, or mammy tonic be. Bra. Mrs. said, me share to Hey, honey, into a baba na can was and son. Oh, baby. Oh, baby. And you were ya. Dear, what go on? Channels open for about time. All my abofra and I abofra only in fear do me 8 me for surgery. Enroy, Obanya Biato, our pharmacy shop, herbal shops, and over-the-counter medicine at to phone for 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Hey, oh no, Jama wa bre. Akos, send your men sending me name much shemeno. A more yet treaty. Mean to me, pon sorry. Who name one? And let me free don't buy and I catch you say. Mato 3P garlic mixture. Ain't Numbian San Wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. And Mamuja edu mufusa.
sane no echi natural garlic papa bi ene edian no madam Fukofin po ka kire me say he work natural health for bi bidro bi omodi aba your friend no 3P garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketo 3P garlic mixture wo ko todwe ne waposo na asori a wo complain no sa wonom 3P a ebejane se hum edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo anasa nkwada wo nya nyamfie dumienu FDA agi adwade nkratso yi atum 3P garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia so bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a ji 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert